Reka ngo ikaze makuru atandukanye nakubwiye ko nkunyura mu makuru menshi ariko reka nonanga tunyure mu makuru ya sport kuko ari mu makuru agezweho kuri ubu ikiri kuvugwa n'iki ku mugabane w'Uburayi uretse shampiyona y'Ubwongereza yakomeje ndetse n'izindi shampiyona zikomeye ku mugabane w'Uburayi ko hari zifite icyo zivuze bigendanye n'uburyo hari ama equipe amwe yatwaye ibikombe andi yaratarabitwara ndetse yakomeje guhatana ku rwego rwo hejuru. Ikipe ya Arsenal na Manchester City ziracyakomeje guhatana igikombe cya Premier League shampiyona y'Ubwongereza. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande muri Espagne ho ikipe ya FC Barcelona yegukanye igikombe ariko bikaba bibaye amateka ko icyegukanye noneho itsinze ikipe ya Real Madrid ndetse ikipe ya Real Madrid rwose ikomera mu mashi yitwareho igikombe ku bitego 2-0 bari bamaze kubatsinda. Ese uyu mukino byagenze bite? Byose ndaje nkunyuremo nkubwire uko byifashe kandi subscribe tugomba kujya tubana gatanu ko kandi ndaje nkurebere nandi makuru agiye atandukanye abari kugenda acicikana hirya no hino uko no byifashe ubu ngubu no kuvuga ko hagatanga mbere ko tunyura mu ikipe ya FC Barcelona Real Madrid n'ibibazo byayemaze bisi muri Real Madrid bishobora kuba ari byo byabaye intandaro umusaruro utari mwiza mu ikipe ya Real Madrid. Kamubwire ko mu ikipe ya Arsenal ho ibintu bikomeje kugenda bijya mu murongo bifata umurongo nyuma yaho ibashe kuba yatsinda West Ham yari ku kibuga cyayo cya London Stadium kabari stade rwose nshyashya no ikipe ya West Ham yakiriraho ikipe atandukanye kaba rero yaje kuba rwose igerageza kwirwana mu buryo budasanzwe ariko biza kurangira n'akagozi gacitse igitego rwose baje kuba batsindwa ku munota wa 83 ubwo Leandro Trossard kuri assist nziza cyane yarahawe no witwa Gabriel Odegaard Martin kapiteni w'ikipe ya Arsenal yarinjiye mu kibuga asimbuye Eberechi Eze. Kaba rero buri mukino muri rusange utoroshye ko wagaragayemo amakarita byibura 7 y'umuhondo kuko urebye nka Todibo ahaye ikarita ubwo no umwe makinyi w'ikipe ya West Ham witwa Somerville yahaye ikarita y'umuhondo nawe ndetse n'witwa Castellons umwataka ikipe ya West Ham yahaye ikarita y'umuhondo mu gihe Bukayo Saka nawe yari yayihawe Mosquera Christian ndetse William Saliba na Trossard nabo bahabwa ikarita y'umuhondo. Muri rusange rero wari umukino utoroshye cyane kuko byari byinshi byavuzweho ni bijyanye n'umunyezamu David Raya waje gukorerwa ikosa nyuma yaho bari bagiye rwose kuba babishyura witwa Callum Wilson akaba aratsinze igitego rwose cyiza ariko VAR kaza gucekinga hafashishwe iminota itari mikeya bavuga ko iminota rwose akabakabye iminota agera kuri 6 bakiri gushakisha cyase bareba niba cyaba ari igitego cyangwa atari igitego ko baza gusanga hari ikosa ryakorewe umunyezamu uza David Raya wafashe umupira nyuma rero bwo yakorewe ikosa rwose na bamwe bakinnyi b'ikipe ya West Ham United biza kurangira igitego cyanzwe wari umupira wavuga ko rwose byari ibintu bisaba kwitondera icyemezo gisaba kugira ngo umuntu yitonde mu kintu yitwa Pablo ikipe ya West Ham United wagaragaje ko nyine yari yamutambamiye cyane nyuma yuko nyine byagaragara ko umunyezamu David Raya ashobora kuba yafataga baro biza kurangira atabashiko bano ko ayifata ndetse n'abandi bakinnyi byatandukanye mu ikipe ya West Ham bageraga nyine bagaragaza amakosa agiye akomeye cyane ku munyezamu David Raya birangira n'umusifuzi agaragaje ko nta gitego cyemewe cyashobora kuboneka bitewe nuko nyine habayeho amakosa yo kubangamira umuzamu. Ibyo rero byaje kuba birangira cyane ko n'umwe mukino wakurikiwe n'abantu benshi cyane ndetse abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya uko bigomba kurangira nyuma yuko bategereze kureba niba Arsenal serie kuba yatwara igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza nyuma y'igihe kirekire cy'imyaka 22 yose irenze ikipe izatwara igikombe cya shampiyona heruka mu mwaka 2004. Rero byari bivugwa ko isi yose yaritegereje no mukino wa West Ham na Arsenal ugereranyije n'uburyo bare barangamiye cyase bategereje kureba umukino wa Real Madrid ndetse na FC Barcelona Class El Clasico cyase umwe mukino uvuga ko kw'iseri yo mukino yajyaga ikurikirwa n'abantu benshi. Mukino rero nawo waje kuba mukino wabaye ku isaha 3 akaba ari umukino rero yitwa Marcus Rashford yabonyemo igitego cye cya mbere nyuma yo gutangaza ubwo nyuma yo kuba no mukino urangiye isatangaza ko rwose ishimiye kuba yaguma mu ikipe ya FC Barcelona nubwo bivuga ko rwose no ikipe adashobora kuyigumamo bigendanye n'uburyo cyase n'imigabo no ikipe ifite. Rashford rero ku munota wa 9 arateye umupira mwiza cyane umupira agenda ujya mwiza mani kufra arateye Tego cyambere cy'ikipe ya FC Barcelona kiba kiranyoye hanyuma Ferran Torres ku munota 18 aza kukibona naye kuri assist yarahawe na Dani Olmo yose ku minota ya mbere hanyuma Kamavinga nk'ibisanzwe ikarita y'umuhondo hakiri kare rwose mu cye cyambere bavuga bateka Kamavinga araza no kubona umutuka w'ubukera. Dani Olmo ikarita y'umuhondo barimo ba Laura Asensio, Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold ndetse na Rafinha winjiye mu kibuga simbuye yaje guhabwa ikarita y'umuhondo za kurangira ibitego bibiri ku busabwe by'ikipe ya FC Barcelona ku busabwe ikipe ya Real Madrid
abakinnyi babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona yitwa Joan Galisi yari mu izama mu gihe Eric Galisi yari kuri kabiri, Kubarisi yari muri axe central ari kumwe na Martin. hanyuma bari bafite witwa Cancelo kuri gatatu, bafite Gavi, Dani Olmo ndetse na Pedri muri mediane, Lopez acaka kuri karindwi, Marcus Rashford kuri 11, Ferran Torres ari umwataka number 9. hanyuma Real Madrid afite Thibaut Courtois yagarutse mu izama, hanyuma Rudiger na Asensio bari muri axe central, witwa Trent Alexander-Arnold ndetse na Ferran Garcia bari ku mpande za left back bwo ni gatatu na kabiri, hanyuma Jude Bellingham ndetse Kamavinga Chouameni na Brahim Diaz bari muri mediane batakisha Galicia ndetse na Vinicius Junior, witwa Kylian Mbappé afite ibibazo by'imvune. Kino kubwira cyo nuko baje ko basimbuza nko ku munota wa 34 witwa Dani Olmo yaje gusimburwa na De Jong, hanyuma Rashford asimburwa na Rafinha, mu gihe Gavi yaje gusimburwa na Berno, hanyuma Ferran Torres asimburwa na Lewandowski, mu gihe Lopez yaje gusimburwa na Balde, hanyuma mu ikipe ya Real Madrid Kamavinga asimbuwe na Pritchard, hanyuma Joan Galicia aza gusimburwa, Gonzalo Galicia aza gusimburwa na Palacios, mu gihe Brahim Diaz yaje gusimburwa n'witwa Mastantono. hanyuma abakinnyi bari kuri bench ku mpande zombi witwa Andre Lunin munyezamu kipe ya Real Madrid wa kabiri yari kuri bench, mu gihe Sergio Mostre yari kuri bench, David Alaba yari kuri bench, Fernandez Calalesi yari kuri bench, Dini Hussein yari kuri bench, David Jimenez, George Castello, mu gihe Cesar Parcios, Thiago Pina ndetse na Franco Mastantuono bari kuri bench. hanyuma kipe ya FC Barcelona ifite abakinnyi bagiye batandukanye ba De Ala, barimo Alejandro Balde, barimo De Araujo nawe kapiteni wa ekipe ndetse nawe waturiye igikombe, kapiteni w'ikipe ya FC Barcelona, mu gihe Jules Koundé nawe yari ahari kuri benchi, Xavi Espartifon yari ahari, Marc Casado yari ahari, witwa Frenkie de Jong yari ahari, Marc Beno yari ahari, Robert Lewandowski, Rafinha ndetse na Roni Bargil. hanyuma iki nakubwira nuko abakinnyi bari mu mvune ikipe ya Real Madrid ifite abakinnyi b'abahanga bakomeye cyane bakabaye bagira icyo bahindura muri mukino, bafite ibibazo by'imvune na Kylian Mbappé, ufite Hamstring, Ferland Mendy, witwa Den Carvajal, Edi Militao, witwa Arda Güler ndetse n'witwa Rodrigo, utabagiye na Dani Ceballos ndetse na Federico Valverde. Federico Valverde bifite aho bihuriye n'ibibazo bimaze iminsi muri no ekipe by'imirwano. Mwibutse ko ikipe ya Real Madrid yaje kuba ica Chouameni ndetse na Federico Valverde 500,000 by'amayero nk'amande y'amakosa bakoze. Lamine Yamal na Hernandez ndetse na Christensen ntago bari bahari kwa n'ikipe ya FC Barcelona. Mutoza hitwa Hans Flick yaragize ibyago rwose, yapfushije n'umubyi, ariko aza kuba hari rwose kampunu yari harameze neza cyane, baterura igikombe cya shampiyona ya Liga ku nshuro kabiri bikurikiranya. Real Madrid iraho ireba hejuru, Alvaro Arbeloa rwose ataha masa. kipe rero ya Real Madrid yari ifite rwose buryo yari irimo hasi mu kuntu, ariko nk'ubu nka ball position ni ikipe ya FC Barcelona ifite 57 kuri 43 n'ibindi bigiye bitandukanye bigaragaza ko rwose ikipe ya Real Madrid itariri tayari kuri uno mukino muri rusange. Byaje kurangira rero abantu bagiye batandukanye bavuga bati rwose shampiyona nayo bikomeje kugenda bigaragara ko FC Barcelona itangiye kujya yiharira nyuma yuko bigaragaye ko Real Madrid rwose itakibasha gutsinda Barcelona na gatoya, ugeragije nk'ama El Clasico baheruka guhura, iyi mukino byibura mukino 6 baheruka guhura Real Madrid imaze gutsinda Barcelona umukino umwe, indi mikino yose uko ari 5 Barcelona yatsinze Real Madrid. Kinakubwira ko Real Madrid akanya isiguma ku mwanya wa 291 ikaba yakurikirwa na Real Madrid ifite 77, bivuze ko imikino 3 isigaye muri shampiyona ya La Liga baramutse bayitsinze yose, ndavuga FC Barcelona yakuza amanota 100 muri ino shampiyona ya La Liga. Katubitega amaso tuze kuba tureba